Good evening, ma'am. Kurumzari ngasi notice dialogue ta miyam gidamukta kanana na mu pujar libu topic ase huji manipur tholiba aduga ngarang mukta su thokiba khogi Cocomi gi Wahang Leingak ta hangbagi satkibu rally aduga mari lena na semjabani ngasi thamjari topic si maming sei Cocomi gi Wahang Leingak ki Paokhum haibani ngarang Cocomi na tongan ba Wahang taret puraga miyam ge ba maigai kayadagi satkiba miyam gi khungsat aduga Leingak ta pisin kheba Wahang sing adugi kari Paokhum pirakhalbagi haibagi matang da kanana na gidamukta ni ngasi thamjari basi Cocomi na tongan ba point sing yauba khogi maroi ba point taret yauba ki Wahang sing adu manipur Leingak na India government na manipur gi yelhumi sing muthatna ba sathari ba Proxy war asi thauna laina leban ngam lagadra manipur dagi kuki narco terrorism manipur Leingak na muthat oroidra manipur Leingak na trong lobida ngang hatpa amasung TM kasomda tangkhon misam mani hatpa terrorism phaduna while satharaga miyam da justice phangaloidra manipur Leingak na trong lobida CRPF na misam ahum hatkiba adu judicial inquiry tawraga mara leiba CRPF personnel singi mathakta excel law khatloidra manipur Leingak na IDP sing akaknaba matamgi manungda mayumda hanjilhanna bathak paikhat laroidra amadi manipur Leingak na manipur government na su abrogate tawraroidra haibna singbo Wahang sing duni thamkribasi aduga tongan ba Wahang sing sigi Paokhum miyam na satkibu rally dadi sapsaba Paokhum phangi de haibagi pausing adum lei haiba tare dunga sikhana nam gidamukta kogi studio de lengsin leibiri ba miyam thodo inu sakhangnaraba panelist sing miyam da sakta gui tanja du lojage ahan bada gi hekna ka de lengsin biri ba pabung kolon SARAT miyam gi Leingak luf ki president koi people political party gi president thawai pupiri ba pabung taram noksari tuga ni shubda lengsin biri ba oza mingona panjarabada CHABUNGBAM Dr. CHABUNGBAM BIRENDRA senior journalist ojab staram noksari ngasi thamjari topic se paung dalak sage hojuji kogi Cocomi na Leingak thamkrebo Wahang sing asi kamai yengbi ai koi hojuji leiriba se agency ga hanglibo Wahang sing si kadai posu sinari ba aduga Leingak na Paokhum pirakhidaba kamai yengbi ngasi ahan makta da yengbiriba khwai punamo praja punamo poina ikonomjari amasung ai inau biren amasi san pabo ikai khuna buchari chahi ahu musujala ba akhoi ki sumaina kari haini masi kari maramgi damak thoi bano haibasi prajada chamam natana hek hobodagi home minister na ST ki ni hai marama hai adu ngarang na mo 2029 da akhoi ki insurgency losinabagi mawong mamutari masi moigi wahai se akhoi ki minam mangang masiti ngarang mangang masi mangang admaina mathang ngang sum chathari ba ko aduna akhoi na ti masi chapchabadi question 7 ko sina question 7 gi answer si government ngarang masi leri ba government ti fail oi ba government ngarang si parja Cocomi na moi test to bne ba ko noi question taret ka hange noi khumangam bra ne nui mangani ki matung pi gi habra kai no answer do parikha lo babu answer do pi ngam de tum fail oi ba mi du de akoi angang student na yabra ne adu government su yabum thokti ba moi masa mak si fail oi ba mi ne se masa na khangjati ba ko aduga ta moi isa ai di yamna kano si wak yam sang na su haning di adadi tereri service moi kana no khangdi cookie si bu tere ai wafam de thamje ge hauji 29 da insurgency lotion ge ni hai da cookie jing china maite da copy no mai copy si kari gi no adagi amuk naga da mu copy sin kari gi no supposing maite insurgency lotion ge na adudaga maite ge insurgency lotion ge so hai ro natraga naga lotion hai sum why bloody they have to use cookie kari no moi si kari gi season atu no ba Indian Army na traga moi kan security person directly moi kan to we at the braba adu moi gi suma method leitna akoi gi opus modus operandi se India gi totally confused oi ba parja bu sum confused thamaga akoi se supposing openly cookie na akoi se amu hale shelo maning da na akoi gi manung da na behind the shadow ko maning da akhoi jom illi ba akhoi parja se nungani marak ta ha wiri bane bauji nungani mak chappi bane ba parja se mamang da na se akhoi gi da maitei da hai ba do namang su kari lei matung su kari lei ha ba do ne ba khoi tori se akhoi parja di hai ngai khangdana dum chaptana le bane ba aduga terrorist hai ba sina akhoi
terrorist की definition जी वो मोई terrorist लोशन गनी insurgent लोशन गने से वो मोई वो सी अकोई part of अकोई की मधु लोशन न बगी हौजी कनो रबा initial step लेबो तोरी सी वो अकोई समझम न हरा बदा हौजी की कनो सिटी अंगांग पिसकम हालबसु नुपी हालबसु कनामोन कंडेम तौदे आइना ख्वाइदे ngakpadi अकोई मैते की एमएलए नुपी खर लेरिए मोइसु मसा का पोक्तबर खंगदिने अंगांग मसा चाही था मंगा तरुक चाही मंगा सुबद मोइना आई इचागुमनि सिरिदो अदुबो हाइदो मोइ मरोन थोक्तबे नुपी एमएलए और माना दि खंगते मरोन थोक्दे इरेग थादोरपदि आइतना अखोई एमएलए ने गाइन तौजे सारि बसिदि आई याम कन्न दे हाइनिंगदे नुपी छिवै को याम कन्न हाइनिंगदे नोइ नुपी की ओरसु मियोय बेगि नसा नुसिबा फाउतब्रो हौजि सिरिबा आंगांग सिंदो नसा ने खनबा ngамदब्राबा अदुम मनब लाइपाकी मपी पावर करीनो अखोइनो उदोइसे अदुगा इंडिया गवर्नमेंट हाइबिसिदिने मखुट का मचिंग मानदबा यामना विकेट ओइबा याम कनिंग ओइबा मी ngakतनिको मखोइसे अखोइना ngasi थाजरुबदा अखोइ ngasi लेखा तारिबसिनी मसी मणिपुर की सिदर मपी मपा ओइबा अखोइ सिना खर खनबिउ अदुगा फमनाइबो ओइबा सिंगदुनने ममई पाबिरनो होजुति को थौना खर लेनाने yes no आइबसे हाइबगी गस लेबियो को मणिपुर द नोइना मणिपुर से पुलो थुपचन बै मोंग जे तौबिरनो या हेनमन गरे याम हेनमन गरे बको हौजि तौरिबसे मोंग से येंबियोबा हौजि अखोइदा हौजि तौरिबसे अखोइ इंडिया गवर्नमेंट ना अदगी अतोपा फॉरेन हेन वदसु यामना हाईली कैलकुलेटेड ओइबा मोंग द जियोपॉलिटिकल की नेचर ने बको मणिपुर चली बसे इचम जमना मोइ इंसर्जेंसी द नतिएबा इंसर्जेंसी लोसिन गे हारगने सहीयुम चंग्रने मणिपुर दबा मणिपुर इंसर्जेंसी लोसिन गे हारदिने आइजो आमी लेजम खंगी मज थाम चंगोय को मसी मते हाजगे मासी इंसर्जेंसी द नते नोइना ने नरे तरा पानबे मोंग दुवा ngang बिगनो अदुगा थैदोक थैजिन तौरगा ngasi बाउ चही अनि चही अहुम से नोइना अम्मा मुहाई स्माइन तुंग तैले लेरिबनी को रियल दो हाइबा ngамदरगना कानिमु ngang बिगनो नत्रगा हाइ हारगना असुम ngang बियो मासी मणिपुर थोइबसी हाईली कैलकुलेटेड ओइबा जियोपॉलिटिकल कनो प्लान नि हाइबसे मासी यामना फजना मी खुदेमंग इंडिया की ngasi चैनल कया दसु हाइरबनी अदुगा शेडो इकोनॉमी वदिबा प्रजा खप्तन वहालिबा अदुदगी अप्रैल 92 दगी 1922 दगी अकोइ तालिबान अफगानिस्तान दा पॉपी कल्टिवेशन थिंगा मतुंगदा अकोइ गोल्डन ट्रायंगल से शिफ्ट तौरगा अदुदगी अमुक चाइना ना चुम तबगी अकोइ मणिपुर दा होज पॉपी प्लांटेशन लाखि बनेबा अदुन पॉपी प्लांटेशन तौरगा मोइ इंसर्जेंट कुकी मिलिटेंट खंगदि मयाम से अदुगी वेपन लेरिबनी अदुन मणिपुरी फमनाइबे सिंचु ड्रग ललोनबा याम यावेना तुम खंगनरिसिनि आइना हाइद्रसु मयाम जे तुम खंबिरिबनी अदुगा पुनमगा से हौजिक थोइबा अखोइ मणिपुर थोइबा से इंडिया गवर्नमेंट ना मैन्युफैक्चर तौबा कइनोने मोइन सेमने खुसेंगी लालुंगने बसे इंडिया गवर्नमेंट सेमने फजन प्लान तौरगा मणिपुर प्रजासी लोसनगे नत्रगा इंसर्जेंसी लोसनगे मखोइन सेमने बा करिबो मोइन इंसर्जेंसी लोसनगे हारगाबो कुकी से नेगा कनो मोइ मतेंग पांगदना यूनिफॉर्म पीतना अदुदगी वेपन पीतना मोइ सा थाक्तना करी तौदना सु एग्रीमेंट साइन तौर बिसिंगसु करी अदु अखोइ सिना खांगदबसे याम नुंगाइते अदुगा आई वाफम त पन हाइजहोगे थकोमाउ किगवेन हाइबा मणिपुर की फर्स्ट आईएएस ऑफिसर को 1953 दे फंगिबसे मागी कुकी माना कुकी की ngasi ओइबे फिबम जे कुकी लेन लिंखपा करी तोबसे 19 अखोइ ब्रिटिश की मतम मा सेकंड वर्ल्ड वार दा इंटेलिजेंस ऑफिसर वरगा मा ब्रिटिश का तब नम समनगिबा ngasi थोइबा प्लान कुकी लेन गा सिते मागी ब्रेन चाइल्ड nghatने अदुमबा अखोइ याम लाइबक थिबा हाइगा ताइ कुकी एनबी सुन माना 1946 लेंगल बनी ngasi बौदे मणिपुर एपेक्स बॉडी में लेबंगमदे को अदुना मणिपुर द लाइबक थिबा इनो कनो सुनब के सोसियोरी मैतेगी लेबा आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर वरसु फमनाइबो वरसु प्रोफेसर वरसु करिरोसु मणिपुर द ngasi बौदा हाजेगे लेपाक नुसिबा मणिपुर नुसिबा थांगोमां की गेन गुबा मैते मसादा अम बोलेट्री आइन हाजे हाई कैलिबर ऑफिसर रेंक दनि कोई हाजेरिसे अदुना मसी याम लाइबक थिबनि ngasi बौदा माय कंट्रीब्यूशन लेरिबसे गोवा की चीफ सेक्रेटरी से तरमते होय मी कनो अरे माय मचान बाजे होजी एम्बेसडर वरी बनेबा
Kazakhstan na kaino karai to no oi bane ba adu Manipur de Maitim chati leite tana Maitim chati ai haike Maitim chati Manipur popotu amuram we are proud of him ma Manipur poponi adu na khoi gumba aina kaisulaite ai haijaning bati thangkomang ki gen gumna mana plan to piram ba khoki tamakta chi ma godfather ni ko asumaina Maitai marakta su akhoi di Maitai chati yam ego yam wange ego amak pa phangno ang jane mi thana de adu wajau yang mangi adu dagi mi si usit thawai tane respect sipina de akoi di yam nam akoi ai haijen de aduna moiga ai Nagaland chai mari to lejerami echi jami si minister 1991 maji kayam simple logi ai matam captain oji simple loin man mai kitchen boy pusale moiga akoi Manipur ge chief minister unage di ai chai kuni ne chief minister unage bu ipon mon pdm adumani ai wafam jahajar loislage hojiki wahang Paokhum sitine aina wafam ta hajauke masidi aidi aina Cocomi bu sitawai da biwa nate isa sing honaba su mamanyam grabani moi honare bisingche parja suwai aduga aina hajabati hojik tawriba drill se hojik tawriba mowong se masi hongtoksi ai wakan nate masi yamna akoi ki change the law nessa change the akoi hojik tawriba se protest tauba si tauba rally chatpa mass rally candle kerosene ga maman hoji kerosene ga Manipur phangdabane candle nudang rally chatchu chai kerosene cha koi Manipur da phangde ba ko aduna ta paisa tingdaba yam kanoi ba result oriented oi ba akoi kanoma mass protest tau che hoji ti result oriented abu hana de gi sui haje ge masi gi simawong se Manipur da tori ba se under henama under current nam heti yoram ba adagi result si pang parja finally parja si mapum thina wahan ba ko adu parja do wahale son ba masi akoi kan nati hai ba ko ai wa pum ti akoi we must change agitation mong si government nei ba se masi moina nei riba akoi na tali ba si kitang change mu thoksi aina wakhan ji suggestion tok jeningi wakhan ji ajel lusin jake mathangi round su pong matam san adum pizage ki an round si oja Birendra da laksani isina koi asam manai koi ngasi thamjari ba koi Cocomi gi Wahang aduga Leingak ki Paokhum hai ba si dei koi Cocomi na thamgri ba Wahang sing asai mo ang soina thamjaki ba Wahang sing doni hari ba Wahang sing ase huju lai ba si sen si Manipur da ing tappa purna ba aduga Manipur da santi purna na bagi sigam mari leina ba Wahang sing ni haina lobi bra kamai ni yembe aduga Leingak Paokhum piraktana ngasi bri press briefing tawraga na tongan mafum sing thamaki koi Cocomi da invite tawraga koi wari sanaraga losimina seven sing mafum thamge batane do han buki round sigi ne koi Cocomi na Leingak ta hangri Wahang sing sigi matang aduga Leingak ki response thambiyo MANGANGCHA bu thagachari ko thank you aduga aiga phamine jari ba aigi ithak thongba yamba ni busu kai khumna jari loina na Manipur gi nukshi jarba isine na kwai khudimok pusu aine kai khumna uchari MANGANGCHA hek Manipur da 2023 gi me du de gi tholak khebe rang sida gi ngasi phawbu sida Manipur da leiriba miyam se kok da khut hapa do hento obane aduki matik warabane Cocomi na puthorei ba kogi question tarit sidip ko it is not a very simple question achambanate thamoida miyoi ba khuding makki Manipur da leriba mayam se penadraba mayam sing siki mathamoida phawba adugumba pulse madu khangna Cocomi na sembra ne khaleu ko not only that asida sunatana mayam ma puthorak pa yai but at this juncture hari ba tanjaji dadi Cocomi na puthoro iba kharase sarkar na phajana Paokhum pibiraga Paokhum pibana taba implement tawrerga tawgena khaliba moida pigiba Paokhum khara Paokhum du pen ba yai pen da ba yai ko pen da ba leire pen na ba hona batare adagi pigiba tare madu thabak to onthok na ba hona batare hojikti it is not the time or days for saying mayam amadi haibi yai ba ko haiba panga yara ga su hojikti mayam na pami se thabak to onthok pa ne ba karigino miyam si angak pa phangna warabane ba Manipur si kangkhong pura chai bai do chai rabane ba aduna mayam gi feeling si
फजना ऑब्जर्व तौरेरगा मुन्ना नैनरबा मतुंगदा अखोगी लमदम सिगी मियाम सिंगसिगी थमोइदा सियोना फावरबोरे हाइदु मधु खल्लकांदा मधुगी क्वेश्चन तरेट मधुदगी क्वेश्चन तरेट से सरकार दा मियाम गी अपाम बसिंगदो कोकोमी ने नैनर बुखटपने एनुवे ngarang si khongjang jangsin gre ngarang khongjang jangsin gi bata aso open jo khara yaw gre ko bap ta na ta ba khara su thokre but nupi luchingbi imai ben mayam amsu honorable chief minister ga unadana pumen pawmen adana wari watai phajana tawna gre pen ba khara yaw pen da ba khara yaw loina makti pelen ba sungam da bi ai ko adumak oiraga su chahi ahum mama haugrba irang neba thoglaiba irang si handak khangkan kalakrisi torong lobida pikliba angang ani mamaga himine dana leringa da mafam marang khangdana nakpa jaga amadagi bom ni khangde nongmai ni khangde amani khangde tawdana pokhai halaktana angang ani sire angang haise mamagi mamita natraga mapagi mamita mangang sa prithvi gi lanthum khudimmak che masina masi pirage haboda mama duna kashu peloyab mitki mani ni magi thawai neba another prithvi ama magi sangsar mayam ama semam ge habigi asad masadu poksara ineba adugumba numit tha yeng badong yengzariba angang ani do mama mapa dugi natraga mabubo mabembo tugi mitki wang madudagi ngakle tana sanajaramba chen chong jaramba pupu bobok ima baba ina haijaramba du pungmang mangi ba matam sidadi ko kangaw naram ganeba adugumba awaba mayam do madu ururakanda ngahak leire kai hoba ngahak leire kai ho amada amuk tumin amuk leire ading ngak leiraga irang amuk thuon ba ngak leiraga mukka pa bo ma mupokayan ba karai dono ma irang se sum thuon ba se masidi phatre haibane ba kokomi na piri ba warning sidi herman gre asidi tawrano haibane ba tong lobby da thoba matungda kanoda mo tm ka somda mo nomai mya ma mukapsan dana nagagi isininaw ani mo marai bak thigre punsi lom gre ko madusu migi su jati nadraga su magi nupi leram gani mama mapa leram gani macha masu leram gani mogi thamoi di kari khalam gani oh the government irang ji thola ababu da sarkar noine ne sigum bakhara tawbida badagi lambi lamkhang chatpada ade ama mataw bosing da akhoi se shape oidre ko hoidana ipuru babok sumai tawdana hat ki ko ina khalam ganeba aina haning ba point ama khak lakjage ba ko torong lobby da angang ani sikre siriba moina bom kapsalal mi ba yumse tidim road sidagi main road sidagi nongchup pangna yumlon ani katane ba lalis inak pa mafam ne tampaki main road manak yona kumdhara aga bom kapsan banga ma bane ba yum da plan tawraga tong lobby da tawbanga magadi atopa khun atai da dikadoboi ngamoy soidana possibility lakaneba adugumba mayam sing ado sarkar na karimta concept tok dabra tawragadi kari dobagi damak matik saba thabak se lokhatrino hoi kokomi ga wari sana jena sarkar na invite taweba kokomi ga sarkar ga wari sana basi episode amagi dia sanaba porkhineba but manipur da leiriba wathok achobase ngasai tamo sarat na haibase why intentionally attacks continuously attacking to maitai and tangkhul maitai da mu haure aduga loisalaga makha tarpada tangkhul da muk samdaraktana mu tangkhul ga kuki ga muk thoe maitai da mu khana haure yaning da leiraga na sarkar da taina bioba micham praja maitai sida kaidobagi tamna tawrino haiba pot am leyeba ko aduna tangkhulda muk tawre maitaida muk tawre sigumba mawong sidi miyam na pamdreba hoji kari thoe mangangsa yengo bako me thachidagi 23 dagi na ngasi bawo sida kana gumba kharadi sibangai na hingi baneba sibangai na hingi bani
icham chamba pramana mai pijageba kanagumba masagi chahi yankai ni toy suruba nupa ma nupi ma colon cancer nare colon cancer nare masa ani poe ko masa ani pokpa masagi chahi yankai mari yankai manga surup je colon cancer na base chemotherapy si ani ra ahum la ka pe ba magi concern doctor duna refer tawre outside ta layeng basang nabigi cell tumse leitre ba low lay hingol layaba low yonge hingol layge habda hingonji yonge habda laybi na busu layreba tambasung matam mamada palamba sarkar na len loji semambado semambal len lo dugi matungina laybi yon baje hojik adu ki matik problem oidana kari yaure sarkar gi makok thongba awang ba thak yaudragadi laybi yon basi yadana athu kai nang nadre habnida wabagi sangsengo adugumba imungduna sarkar da kamaina warora moy yengzeba khoina sum khanjeba ko anyway ngarang si Cocomi na yam chawba yam phajaba khogi rally ma miyam gi khongsat na masille miyam gi khongsat aise miyam gi ihowasidi yam lumna lobi ga dabane nupilan thokibagi ko miyam gi ihowne do privilege member of our society sing sigi samasida leiriba miyam sing sina ngasagi ihowa mahura ibse masigi value si munna khangbi gadabane habanida mai kai khuding maktagi lae madudai duda ima event sing mayam sing duna arap mafam dagi ko gari tong tong duna khwang set na kok ta koget setana khotana taurerga awaba mayam am tauraga moina luxury bareli duna miyam gi awana se khara dedi handhanaba manipur gi lengak sasan paibi ribusing sidagi pakhum phangadre na luxury mebko ngarang lai base ngarang gi khongsat se yamna important oiba amakhak neba se tarik kulum doida akhoi gi 1891 da manipur gi damakta akhoi gi ngasi hingiba akhoi gi manipur se asi sembiramba sabiramba masigi damakta thawai katkraba ahalaman singdugi mafamda hai manama lei manama khoi khongjomda kheba chingda katlibane ba ko kari dobagi no moina ngasi khongjomda kat krido haitardi akhoi gi damakta neba they have sacrificed their life for the sake of us they have prepared our world akoi gi ngasigi sangsar akoi gi ngasigi prithvi se makoi na kathokhiba thawai dun thambiram mimne ba ko adugumba aduga chamanana manipur sida niti niyom chungdaba sasan nam leire leiriba sasan jina miyam jing sigi awaba se ngak pangamdre kan bangamdre miyam gi punsi miyam gi lantum punamak sing se sarkar sina ngak pangamdre haidana fil tawr akanda Cocomi na adudaita wahang taretu sarkar da pukhatna nabagi damak sinena bagi damak miyam gi khongsat amaga loina na singi baneba aduda akoina haijeningi badi sarkar na munna khanabiro masigumba takakse hojikti condemnation gi matam ni nateba chahi ahum haugraba je sum nuaitaba phongdo nuaitaba phongdo eduna laibuduna kana deba ko kanim ta kana deba aduna akoina haijening badi piriba wahang tareto madulem na mangandaba asagi angang ani dugi imung manung nadi manipur miyam da khusin nagrabani akoi di manipur miyam na lobo ware ta chachagani haidana adun imung dutana tana adugumba mama oiba kayamagi mapa oiba kayamagi thamoi da ngogduna leiramgadabdo madusu khoi uba phayaba aduna yam nuai ziki leiba film sida Cocomi gi KFC am phajaba duga yam maru oiba khungthang ne habadoni ahan brown si koi gi lingsin bire boza ingona panjarbada NABAKISHORE former chief secretary retired IAS oja sutam noksari adu ahan brown si gi oja laksaningi sina koi hoji ngasi gi thamjari topic haiba tare Cocomi gi wahang tariat aduga Leingak ki Paokhum ni koi gi Cocomi na Leingak tahang ki wahang sing aduga wahang sing asi hoji ki leiriba session sida yamna sanabra kamai yengbe yai aduga Leingak na pirak diba response kamai yengbe ahan brown ni thambi ngasi Cocomi gi wahang tariat se BIRENDRA su haigre mase koi thamoi da phawba hangdaba yadaba adumba wahang ne man haigre phajana mase Cocomi na hange habe wani manipur gi leiriba mipung khuding makna
masi hangning ba wahang ni hariba Yes. aduna Cocomi na madugi mayam gi ihuldu uraga mayam na khali ba pami badu uraga makoina masi wahang je sarkar da hangagadi sarkar na kari tawgadage akhoi gi leiriba sahi ahum phajilan ba sugumba conflict and crisis ke situation se kramai tongna loishinna ba sarkar na kari kari thabak tawgadage kraibase se khangdokna ba oina aina hangapka wahang singni yamna maram chaba hangbase aha madaina mase thangi singbe ya ngasi khabar da su wahang taret makki loi yawi kwa aduda ngarang nungdang se sigi rally nungli lor matung da chief minister gi banglo da mase gi press conference am su togi maduda maru aina home minister na question taret sigi Paokhum si pi hariba ai ngasi si ma ge Paokhum noyam sing si harap ithuaga kari kari hage je question wise when I my reply is report ko ne hariba adu madu harap khanna ba ya brain khale ngale kana da ngasi topic se Cocomi gi wahang Leingak ki Paokhum haibani na ko Cocomi gi aham wahang je ai harap parake ko masa hana ba khara pa dar bra kangde aham da want the state government boldly urge the center to stop the proxy war ai di Cocomi na hangi se state government na central government da makoi chathari ba proxy war se mase tokna bagi da makta makoi haijagadra haibane ba ko state na center da ada masida home minister na kari hana reply toge da mase proxy war mase lei haina suma su admit towa directly togde adu leite habisu haide adu bo thayaina na it is a delicate matter and hayaba aduna yengudadi proxy war se leibagumgi mong sum mali dana ko delicate matter ne masidi yamna hai ru ba kholu ba da yam nuai ta bawani palba ya da bawani habi mong da tawi hariba aduna ma central ma hai se central government ki maming involved to gurina masi delicate matter ni aduna mar thayai na kamai tong khongge da masi koi center da hangu bu se ngamoi antarga hai ru bu su ngamoi aduga mana atoprom da thayai na kari haige da manipur gi laiba praja singi lan thum adagi life se masi ngak pusidi manipur government gi madugi commitment ni na mai dong na mai dong khom me hariba aduga akhoi sahi hogi ba se kano sida CSO mayam singna ngangna ba se som tai kai da hek tawri ba thabak na ulak pani proxy war gi matang chi wo ba hek proxy war hai se kari hai ni aham da masida su tong na ki ba maram se su tong no ba sidagi holak kaduri ne ba proxy war se bo ba natra aidi cookie gi leriba la loba kunmanga adu mayam du kunmanga do umbrella organization oiriba UPF haibam ga keno haibam ga damai tona 2005 ta Assam Rifle ga keno ga haiba organization umbrella organization ansiga ekoi ceasefire haibasu yai su haibasu yai masi sign taunare adu matung da 2008 ta Manipur sarkar yauraga keno yauraga central government amasung haiba khulai paiba cookie kangbu singsiga yauraga 2008 ta gi su si sign taunagare da ko mangsa ada masida hoji ekoi ge newspaper gi editorial natraga ate ate da hoji inner kuma tamsida suji kai no sign taunarumno masi taunaba darkar leiba leita raise hoji mayam si hangi yereba why did the government of India or for that matter Manipur government su to we kari darkar legi sineba question se initially ceasefire ai sidi koi tango sarat jawi re ko ceasefire ai sidi warring group ani gi marka to godum natro lan taunaba ani gi haidi suppose kan USA ga Iran ga war taunare adu ceasefire tawrini ada cookie gi nongui paiba kanggu singsiga Bharat sarkar ga lan taunagi braba aikoi na sum khangjaba mayam de sum tabadari there was no war between the government of India ki security force and the cookie gi laiba militant groups laiba KRA borso ama borso masida khulai thana ki bisi yaugde adu widi masi kari gi no kamai tong na masi kai da wi su tong nari no question ne ri bako aidi suppose Nagaland gi haigadra naga singi haitare Manipur su yauri ba kano sikje NSM IM ga
kairoga Bharat Sarkar ga ceasefire gi sigi agreement to 1997 da neba 1997 gi manung ma kwai mamang 1955 56 te gi naga hostile la naga ga sagi Bharat Sarkar gi security forces ka karak hanna dana nomai kamna dana casualty myam thoktra chahi kunsa ni phugi hen by history the hostilities lay hibne ariba ada ai khoina khanbadati khoina miwot gi taba khang ai dei taba dadi there was no hostilities between the Kuki armed groups and the government of India adu idi su to bagi darkar karai de lai no sine aina hange amatam du 2008 ta khoi manipur government chief secretary waramba sri journal singda mai lek da su yawani magi lai ama kari hani manipur matang da magi memoir na ko memoir i bu su yaw heriba su gi matang sida ka Kuki singa ai hange no masi kai no na nang lai nang chief secretary waring matam da su to ri sign to no masi kari ge no moi si Kuki ge militant group se kamai to no ha idna ma matam da 2004 da gi na 8 pawra ga no chief secretary oi heriba mai matam sign to ma na ngonda sum leave da to budi Kuki militant ki kambu arm to we kambu se 1993 ki ko 1993 ki Kuki naga ge sigi conflict am lai idna ko kulai paiba maroina extortion to ba naga ge nongoi paiba kambu su extortion to ba atei community ki su to ba Kuki su to ba masida kulai se lai phang dana ko Burma dagi adagi Thailand dagi orsu natraga China dagi orsu kulai la kusira kulai si pai na am tore ada makoina Kuki gi militant sing jir matam do to buse ya mana awji journal sing mai like do su yaw makoi si amni extortionist ne extortion to we bo extortion se kanai to ge the contractor gumba business to bo gumba sarkar ge thabak to go mi sing gi dagi anu Chorachandpur khangde Kuki tab area sida they were indulging in extortion only adana laiba praja mayam se awa moira Kuki militant sing extortion to ba adu where is they never fire a shot on the Assam rifle ada tawriba makoina smai to na extortion to ba khopa to busida samaj di khatang di disturbance am dil lai redana ko adana disturbance lai bani na makoi se khatang surrender to boi mong da mang natraga su sumba ceasefire ma tawraga di praja da moine disturb to buse khara phagadra aduga makoi ge tha ge loiba stipend lupa lising manga taru kuma pibi raga da mai tawna shanti ona laibana adu musu laire adik atopa mana central government ge security forces no makoina matam jura di even Chorachandpur ka lairiba area se koi maite ge la lo buse yamna mapangan kan leirame ba adana maite ge na haron sing mayam sing ji lairiba kem gi mafam se ge intelligence report pi buse Assam rifle na khangdi India army na khangdi phang da buse kainogi Kuki gi militant sing mafam sing do gi makoina su toraga makoi nangnar ga di intelligence gathering se makoi damai tongna madugi Bharat Sarkar gi mating security gi mating pangba oina damai da haurakhi ariba aduna maduna ne hojike khoi gi lairiba CSO sing na makoi gi se Kuki militant sing se they are fighting the war on behalf of the central forces and I say aduna that is nothing but that is called proxy war ain hek direct wana fight away mahuta aina atopa party ma a ma mantra b ma da harga war su war to engage to wa na mai tong to du na adugi chingna badu na ne ade ba aduna proxy war ai se aduna Bharat Sarkar na Manipur da especially maitai de yeng iba mieng se mase kamai dong yeng ge ba maitai sing se ya mana Bharat Sarkar yeng se la lo yam lei ba ro su faction su mayam lei dana ko afang khudong to mak lei ari ba aduna akhoi ge maitai sing se su maitai ge la lo ba lei ro group sing se support to bra ra su khras chingna ba khara sum lairong ga drai khale mase subject to verification tamoina army da leramani intelligence aduna out of might be fear or out of kari hani sympathy admai tong lai baduna sige balance ma tong na ba jeki Kuki gi kano to buse su se to ge bani aduna ga thangai sengbagi di su to khom se sok thok ta bani mase su to ru buse hojik se kana ne na rai se hojiki newspaper da khang de khang hai na sum irak pada
ꯁꯨ ꯇꯧꯔꯕꯁꯦ ꯑꯦꯞ ꯏꯅꯤꯁꯨ ꯂꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗ ꯁꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯨ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯃꯥꯗ ꯁꯨ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯎꯑꯦꯚꯔ ꯆꯦꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯕ ꯁꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯄꯥꯏ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ openly negotiation tawdadi kugi langi issue se dum puthorkani hariko aduna su se tofam thoktabani aduna su se abrogate tawbase tawdri makai ngasagi kuki gi militant sing yamna free oina operate tawgani aduga masigi singi area da shanti and stability leibasida su leibasina yam chawwa impediment athing bama oini haribo masagi nongoi sudugi ground rule do phajana ngaktana makoina pairibo nongmai singdo masagi army gi khangde bsf gi khangde ge madugi kanoda arm singdo store tawni han haina hai adu su thamjil hande ada nongoi paidana leibani na makoi kanan thengna do inorebo somda state police na hujiki hai bosing da nongoi pai kamuru thengna gadra whereas central security forces na mayamna haisina makoina yengdan lei makoina ngaktana lei hai aduna ni proxy war haibagi issue si lai se aduna aham bagi round se dai asigi proxy war sigi oina asiga tang khadang tamjage mathang dana atei atei lakba narco terrorism natraga atei atei issue khadang sang ero my question si tari ne ri ko aduna aham badai na haineng badi manipur sarkar na su mase su se mase kari hai ni abrogate tawgadabni haina Cocomi na taliba dabi se mase accept tawhom thoi aduga su se leiri makai manipur da peace and stability se lakpada oithoi haina ya hamai round thamjage noisei huju miam Cocomi na hangleba wahang sing sida yam marui ba mo oina kugi manipur da miam na pamleba santi asi hanjilak ke haiba taragadi su hariba pot asi lothokiba kugi kugi militant singa India Leingak amani Manipur Leingak ka tonariba kugi su si lothokiba tangai fade haibaduni am se ahan round sigi loisinba aduga ani shuba round sigi hobada ko just pong sarta laksage pong huju leiriba Leingak sina kugi Cocomi gi wahang si taraba matumta makoina pangthokiba fresh briefing amada kugi minister na phongdokhiba si huju leiriba figam asida tumge horka doriba mahiroi singi yengla kanda ikoina irang sing asi lepaga koigi iho kudimaki waroshin pruknaba punna phaminaduna koi warishanaba tangai fade wafamdoni koigi ngarangi iho sigi khurai romdagi lakpa dagi singjamai romdagi lakpa kwaketi de lakpa tongan tongan ba maigi ke adagi lakpa CSO singi aduga club singi ima mera paibe singa punna phaminaduna warishanaduna tathok tasin tawna ki haiba sing phungdo ke tare ngarangi Cocomi khongjang duda kogi government gi response ta ngasi kogi chief minister phungdo ri wapun kamai yengbe yamna amurum da mon laibok thiba tuni akoi gi Nelson Mandela na haram tuni if we want to destroy a country destroy education system Manipur the education system totally destroy to grabne aduna ngasi Manipur downfall education ko angang sing si school going angang sing target we re ko government su adudagi moi ate ai hararoi yam sangna aduna akoi education system si moi isam chana metric pass to mayam na si minister go mantri go sina adun soire ni ne education na basi masina education akoi like ta masi mangan phangna bani punchi sida wakan khan na bani afaba thabak tong na bagini hura na bai na teba hauji PhD phangba khudimang ti hajeroi ko moi su kai su their contribution for development of Manipur is zero nil ne Manipur University hajike what their contribution for the turmoil or 3 years the Manipur University contribution kari legine adu aina su hajaki bani aduna ai yamna nungai ta bana ngasi akoi Manipur da tawriba sin Nepal dai haibirudna Nepal private school ambu thingredna government school even minister macha government school tamne haidna adum ba akoi Manipur da asia iron hand strict discipline corruption less kumba khara akoi sida yamna strict oiba strict ma discipline nam impose to butai ko akoi na question na mangbada thayai na ba answer di we should never accept ko
delicate oibo isuni ma moisi masana masase aina tawada thabos karino du khangje da bazani masana masaji isam sare da para moi student no ninga du moji larik para phara moiba aduna ngasi su para phadri sine bunsi para phada mi singdana si lepa ki makhu re ti kani woidoino lepa to mang mata apne hoji inau kanona sugi matang dana ai wafam te panjake 3 May 2023 sidagi aina sugi copy se nong mai se kamai dung copy no kugita aina secretary te copy mi lawe bako ai paisa khar pira lawi adu copy se aina par matung di men se ahum ni yauri base ihalam de moina india gi manipur integrated ngakani indian constitution kano honor tawani at lane of the law si kano tawni second na moina extortion tori ba killing tori ba kari se amuk tawro hai bane ba third na manipur integrated kalo adu degi moi quite sori basi akoi security force da indian army gi adu manipur police da akoi shugi akoi tori ba kamu si da aku no moi kapya dia Indian Army na paramilitary force na manipur police na chu si no moi kapya dia machine da akoi gi punya na sign tawi adu gi do ado masigi chu agreement se army ga sign to punate Assam rifle ga adu home affairs ni pura marak se masita tawri base aina sahi ani nearly 2 years aina chu gi maram da manipur mapam khut mo tangang je bako nobody pay attention manipur city na tabaza na te ko ako makok si de yaw brain si nung mga ti yaw pro kay nung khang ti ta di bako khang di ba ngarang na nyam phajana ngang kano ngangi adu ka shu si kari nung khang ti kanana sign to bu ma khang di ba aduna aduga cookie haiba haji inaun haiba to cookie militant sing chigana not a single round has been fired to the security round number moina indian government the moi security force kap trieba moi di masi well plan ne makoti si cookie len ta na bagi moi min samne moi na pa mai se 1950s dai ne moi cookie len ta li siti adu moi demand sing do akoi gb pan da home minister ring da adu ki matum da lei re ba ko ayon de chiti all copy me amle cookie len tan bagi se chei humdra mu sura bane ngarang na hanji chei hum gi wa na te ba moi na cookie len ta li ba se adu khoi asida lei ba minister khangde pharmai ba khangde ko masina ga shi adu atei si out of the set kre aina akoi gi hojik aina wafam thai ga chinese gi long march na malai bini ko chinese gi long march manipur gi na short march ai ga long march ai ga people march ai ga madu gi adu effect to len khare len si barjana adu khol de se matmanga chei sari bu kholi ba si he masi khitang effect len to se tabuk to tar ti akoi na pang de parja masing yam ba na ta ba ko ba sing yam der chu quality du yeng si quantity de na ta thaba matok da khoi ni quality yeng se ba ko masi long march mi lak tara tin gi bu na te ba mi cham ka tin gi moi cham di gi effect to khoi na mi lak kuntran ni fu da putok se ba masing yam da khoi na quality da chalo si quantity akoi quality do in cha se ba ko aduga akoi si the culture moi na extortion se akoi si da demand si am culture moi na akoi na sat le ba ko isam jare de ching gi de hajara do moi di government salary akoi gi government employee sing che monthly moi contribution to monthly compulsory moi de tolop si kar madam phangni se date hange ba madi di mai kan lo pot ka do ri ba atu mai na moi compulsory dum le charge te gi kai kari dei kai atu na moi foreign funding moi de la ye foreign funding le re charge se mu le re adu gi moi poda mo yo laga adu charge te moi di adu contribute moi contribution yam me ko chumaina akoi de choi de ba si di yam nungai ta bam assembly session da chu kang na bi ye portion ma thangali da na finally moi na english ki white hai ta ba si kayam hai te gi bo ma si kang na ba consider to bi on hai ye please consider hai ye si ka pi hai ba na ta request to ba akoi hing na ba gi akoi request to taren hai akoi hing na bi kak ya din hai ga dam ne madu commanding language mi season serum dai di commanding language mi season agadam ne ba adu gi power do moi de leiti chu kang na bagini assembly lo gre khoi mayam sina harau re kari to finally na ngu de please consider for evolution na ibe adu di consider to bi ai di consider to bi ai to de bi ai dana
कक्ति यादी है दी कंग बगी एक प्रजा से छावर माने मसी कोई कंग होने ने अदुम बगी ने कोई याम नुंगाई तबसे अदुना याम सांग हाजरो याम कनसु वासी कन ngang नुंगाई ते अहन गवर पसि दैदा अदु याम कनसु अखोइना ngasi अखोइगी नोंगई पाइब कामुसिसु पोपी प्लांटेशन तोरगा पैसा चाउंग चाउंग फंगनबो याम कन होनरी को मसी अंगप मनी अखोई फत्ती हाइबसिसु कामुसिसु अखोई ललोली ड्रग ललोलगा मणिपुर से दुम लोशन ले अदुगा मसीगी इंडिया गवर्नमेंट चाइना की टर्मोल लोरिसिदा मसी एडवांटेज लोगेन जु खरे तोर मसी जे अंगपनी अदुगा तोरोंग लौबिदा मार्च की तातु तरे केदा नुमित 10 गा मापनि सुरे ngasi बौदा नुमित 10 मापनि सिबु पिसक पिक मपम सिदैदबु क्वेश्चन सी आंसर से पुथोक ngमद्रिसिदि मसीगी मनुंगदा अखोइगी चैनल अमा लैरिबा को मसी यामना प्रजानसु तुम हाइने कैनो मते तुम लैरि मसी नुमित 10 मापनि चंगदब नते आंसर से मसी मनुंग करेंट अंडर करेंट नम लैरिबा को मसी सी कनान तोबुनो करिन तोबुनो मसी याम तमना ngसai इन बीरेंद्र न हाइबता अखोइ नेशनल हाईवे तन याम नइबा मान क्रॉस तौरसि आर्मी की जेखलागी प्रोस टू क्रॉस तौरे सीआरपी क्रॉस तौरे सिदैदने मा लाइसे याम नखोइदे याम नक्सल लइबने मासी अदुना आई याम कनो मयामना दुम हाइनब लइबनी अदुम आंसरदुदी मतम अदुना नि गवर्नमेंट ना हाइदोप ngमद्रिसे मारम खर लइबा हाइदोप ngमदबै मारम खर लइबा आई वाफम जि हाइजरगा स्वाइदम लोसनजगे ओजा बीरेंद्र लाक्सनिंग इसी कोई हुजी हुजी लेरिबा केनो इशू सिगी मतंगदा मियामना तोंगान तोंगान खुंजंग सिंग चंगसिनरी चंगसिलेबा खुंजंग सिंग सिदा इकोगी उसंग साइ थंबी किबा खुंजंग सिंग असि की रिजल्ट सिंग इकोना पामलिबा तो कदाइ फो फंकी अदु हुजिकती मसिगी सि कोई होंदोकपम मतंगाइ फद्रे हैबो वाफमदनी हाइबो वाफम कमाइ येबे मांगसा मिलिटरी की ऑर्गेनाइजेशन दा तामोना बुदि हेना खंबिरे को कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन है बसिमति दरकार लेबको ngasi bauda changchila ibo khongjang singsi direction less oina tawboko khogi maikai si khangdaba dongna panthung pham si khangdaba dongna hogolakpadi am phajaba waroi sin poloi sin ma kitang ipha phajadaba dongna tawe hoji hausi da ko mayam si awa ana he yauru raga awa ana hena taba dongna mayam sing se ko dumaina oi tear gas kap of the oiro rubber bullet the oiro smoke bomb the oiro ko mayam sing se hen awana nang badona haidi challi ba reli dugi kanaba dugi phangbagi mahuta awaba ne hen badona taweba it means karai da noma kari noma di soiba lai hai na adumaini yamna di oyeba tamoni ne am phajana takpiyeba ko hojiki tonglobigi si tonglobigi mathangda khudek pi na malere खुदेक पिसी की मथंगदा तेरा खोंगसांग बेन लेरे कोकता लेरे कोकता सिगी हे मखादा फवाक से खाय न लेरे फवाक से खाय सिदा 90 गेट वाल रेयबा अदुगा ngसागी कोकता बाजार सिदगी मनिंग पांगना थांजिंग चिंग काबम ममले कोई के फोलजांग ताब लंबी हैदना को सिगी फोलजांग ताब लंबी सिगी मेन रोड सिदा कोई की मणिपुर पुलिस ने बीडीएफ ने सीआरपीएफ ने मोइना nga हैबा अदुदुगा ngangkhalawai maning sidana JK rifle layebako haibidi tonglobi de torumi ba thabak se langningai maram si jorsanpur lambi de la agasu thimbam yam layebako aduna tamona haibi bududa yamna chamam na ba khare laiba haitare tamogi wadu samam na ba nataba sarkar na ngasi bawda thoki ba thogdok tu ki matang de appropriate oiba yamna concrete oiba ama stipulated time amagi manungda khoina haiba ngamdrise underlying philosophy kari leibno haiba makhak prajana ngasidi hangdana leiba adu hangba ngamdabagdigi songnaraktana neba tongnar isiko ngangi bukhosu sarkar gi mayok ta ngangba dinate miyam gi pendaba du khara ngangbai wani hen ngangba su phajin gani punjin gani haiba adu mu wakhalon adigi khajiktang nganguraga su phone tawdana kobiba phuba chaiba somba tawbagi wakhalon ji su khara thadokpa phayena khaliko hojikti yam waraba matam ni na yamna waba matam sida akoina wangang basi su kitang outspoken oibase masi su ngarang mak thokriba khoigi hana Democratic Students Alliance of Manipur gi president oina thaupo biramba inaoma pangal ta viena sugunu lambi da leiba khogi apikpa khulama dagini magi hek yamba sisu irang je haurakpaga day 2 da
अखोगी नाजरेट हाइबा सुगुनु दगिना कनो अखोगी छेरोक चतप लंबीगी अदैदुदा अकनबे इरांग अमा थोखेबदुदा मराइबक थीग्रबनी अंगांग मचा अमा हुंटो अमा लेहौरिबनी को मसि मनाव मोय नुपा अनि खतनी पोइसे ngarang soiba inausiga मचन नुपी अमगा अखोइना आइना हाइजेनिंगे दी इरांग थोलपा सुमयामना मणिपुर से डे बाय डे सिचुएशन सिम्स वर्सनिंग को नोम नोमगी सुम फचलक्तब मतमनिना अखोइना यूट्यूब तो ओइरो अमदो ओइरो को खंडा होगदना दक लाउना हाइगिबसिना अरानबो इन चखरगदी को अचुंबदो इचुम चुमजब मिसे पुंसीगी तांकक अमदे हत लोशन बी हबको अदुना सुगुंब मतम सिददी अखोइजे खजिक्तंग सेक्शन बसी अदुके मतिक दरकार ओइब्रा हैदना यामबदी दुमाइना फील तवे अदुगा ngसाइगी तामोना हाइबिगी बदा यौ चाही अहुम मैसे मी मगी ग्रेजुएशन जे लोइब मतम नेब हाउ प्रेशियस इज इट मतम से मरु ओगेदा अंगांग अमना लाइक तंब मतमदा 12 क्लास पास तौरगा ग्रेजुएशन लोइब मतम यौरबने सिबाउदा सुम सांगदना सुम इरांगजी लोशन बंगमदेना लेरिनेबको ममांगदा सरकार अम लेरमे सरकार अबदी अतोप सरकार नते अतोप पर्सनैलिटी लीडर अमगी लिचिंग मखादा शासन अम तौरमे अदुना सुंगममद्रे अदगिदी प्रेसिडेंट रूल अम्ब मतमदसु प्रेसिडेंट की बिहाफ थबक तौरिबा गवर्नर ना येंग याब येंग तौब याब तौरमे अदुसु कनो तौद्रे को अदे हुजी अनोबा लीडर अमगी मखादा अनोबा शासन अम लाए अनोबा शासन अम लाकपसिदा मियाम येंगंबा एक्सपेक्ट तौरमबदो अदुनेबा ngसाइ खनरिसे ngसाइगी नोइना अदु कनो तौदना लैबगी मतम नतेबा ऑल द करि हैनी मियामगी मिहुत ओरिबा सिंगसिसु गट समदि लैबा मतम ओइरे हैबनेबा यू आर नॉट को टू रिमेन साइलेंट नोइ तुमिना लेबे मतम नते यू स्पीक समथिंग नोइना वांगांग बंगमद्रगदी इट सीम्स देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोइगा भारत सरकार गा मरी खर लैबदौना तौवे हैबसे अदुम ताक्थोरकनेबा तामोना ngसा हाइगेबदुदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन गी मतमदुदा थारंब पांबीनेबा मदुगी पांबीदुगी माहिनेबा हुजिक खोइन सारे इसे सारे इबसी करिगी नोइतादी अखोइगी मैतेगी हाइतारे को निंगतंब तालिबा अखोइ इंडिया दगी तोंगान गदबनि हारिबा कांगबु सिंग से इलिमिनेट तौनबा मोइसे करि हाइजिगे डिसमेन मुथनब होनरपा लोशनब होनरपा नागागी एनएसएन आईएम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वारी सानबसिदा लोशन बंगमदन लेरिबा सिगुम मयाम काकसे मतम ममदा मोइगी असांग मियंगनेबा याम थागलेबा मतमदुदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का लिंखलमिबा लालौबा कोकीगी करि हाइजिगे लालौबसे सुमलै लेरमदना लालहोब सेमकलइनेबा मी मंगा ओइगेरा तरा ओइगेरा को अदुगम मयाम जिंगसे सेमकलहलकांदा ngasiगी थौदोकसे ताननब सिलक्रिनेबा करिगी ngसाइगी मयाम जिंगसे मुथननबगी अदुदैदुदा मुथननबगी लंबी अमद लाखिबो रगसु हौजिक्ति यंगो 2023 दगी थोलखिबा मतमदा हौजिक्ति मरैबा मरमदम नुक्सिबसे कयाम थोखरगेबा तामोदी यावरी वरोबी बियादे तामो होइसे मतम ममद गोल्ड मेडलिस्ट नेबको हौजिकसु 12 क्लास ngarang नांदा हाइदोए को टॉपर ओइरे को आईएएस ओइरनी डॉक्टर ओइरनी आई जज ओइरकनी अदगी माई मागी अंगांग सिंगसिगी एस्पिरेशन मागी अनिंग अपाम मयाम अमा लोइ फोंदोएबा मांगसा अदुगी इकान कानदना मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन लोबा एमपीएस एमसीएस को अदगी सेक्रेटरीट सर्विस की फाइनेंस सर्विस की सब डिप्यूटी कलेक्टर की लो हाइदो एबा को तामो हुइसु यावरा इनेबा मतम अमदा मणिपुर की मियाम जेना ओइनाम नबके सोर्सी आईएस ओरे ए हाइबदा मणिपुर मियाम दा हराउरिमने चौथोक्सरिमने को करिगुम बखदि मियाम की दमकत तौरा अदरा काइन हौजिकसु दुमंगाई अपिक खुंगंगदगी अखोइगी लाइसु फरक्तना दिल्ली दा अतोप अतोपा मफमसिंग तमुरकांदा कमीशन लौब परीक्षा मयाम अमदा माइ पाकांदा असो सांग ओइबा कोकथोंग अम लेबा मोगी कंट्रीब्यूशन करिनोबा सेट पचाब मनिंग थुंगजदबा
mama khaktani yokpa natragana mapa khaktani yokpa laila shu inthijane school da kadana tamba ngamdraba mama na mapa na macha jing du pelen mangamdraba setpa machet chaba maset ko adumaina lelakpa mayam jing du nga sidi they live ko makoi gi motherland je thado okanda nomadi ngasi mak aina porok pa ngamamdraga su aigi mathangi mapok amadadi poram jeno haidana yango maribak nuksibagi damak thadokeba laire kaiba mayam jingduna di ngasai gi aso sang ora khraba matung da ko chepan khagrani security pigrani adudagi di samaj dagi khara laptakna laigrani ko siguma mayam amasu khoi irak sida thoktab na teba ngasai gi tongan ba sangsara mada awa ana kayamana punsi khongloi oidan sakliba angang jingduna di maribak nuksibagi damak mayum thadoktan sakrim neba they are fighting now makoina ne ba hojik sona rising se aduna akoina pusaninge bidi yengo manipur sarkar na hojik pakhum mama natra pakhum mama pira kanda nga ki miyam gi ihu se namdana basi hona bir roi do ne ba makoi gi sarkar ge makha da leiba home department gi makha da leiba chingai police station gi ukrul district police ki chingai police station ki oshi se sina litam de gi hangiba matam de day before yesterday ngarangi mathang na hanu midang waram pung taruk tarak paswai sida lumfu village ai sida sniper kapsal laktana mi oshi gi gari du de attack to rineba masagi adugumba police personnel jurisdiction amagi inspector or du bawta kapsal la bawta sarkar na tumina leitho agadi ko mayam na kadobi wang hanga oi mayam na ngarang ngakta da misunderstanding ama thoktana angang ama soibane ba ko sarkar da hojik miyam na hangai ba se noina kari dobugi da makta bharat sarkar sida manipur da noina yenga ba miyeng noina tawri ba thabak se togallu haiba ngamoi duri shi karigino asida ne ba mayam na thammoi se puba ngamaktri se graduate lobe ya ba matam mamagi chahi umma haugrab ne ba chahi madi angang jing je metric parekha sung tha dana mai school ga kanoga tawre ga board ka tawra marks pira ga pass tawgram ne ba without conducting any examination ko hojik su angang mayama ma parka haido e kuet parka thaga dori mapan sat ka daba khot ka daba de apik pa mayam angang mayama ma tamon sa hai gi school going children sing se moji marai bak sing se how we are going to decide their future id haning abne ba ko if we supposed to organize any rally ko miyam gi khongset na sin batar ba nupi angang gi kano sidi rally sidi fatre chokpat patre ba maram dei naha ori ba no miyam gi tungi punsi se akoina chamam na ba sangsara ma da thamam dore noi tholo noi no ina chala je hainin abane ba natragadi ko nupi angang ji kedongni sokani chengani chongani laugani khongani adugi mahota if the government supposed to continue such a kind of administration ko sum sigum sasan je sum chata dau lairak tar di ko manipur se soidana civil war am invite to bo chamana rakane yengo kanamta lan pa manate kuki desu loina mak lan pa manate pam da kangbu karasu leram ngene ba ngarang mathang nahan sana ka thenda mula mai ba duda yum mai thare haire ko adudagi di cookie gi lalhoba ani hale it is reported it is not only two siri ba ani dudi bharat samvidhana pi ba aadhar card pai ba mi ani khaktani ene puthoi ne ba aadhar card chuga yaud ba mi mayam ama losal thami hairi ne ba it is reported hainai di bne ba se si baud the sarkar se na unlawful organization terrorist ne lak thuk trim ne ba asigum mayam jing se khangna sum leiraga yengo sum irang leilei haidana angang jing ji school numit kya ni thingge habno chahi kya thingge habno ba sidai da karma mama pa no karma khunaina no karam apabulu chingmana no ba khoina tumina lai thopanga maktoi se Cocomi khaktana te amuko khaktana te ba hauna ro banai da ba miyam gi ho amaso ko we are expecting it soon soidan tholakhine ba if the government doesn't change its view outlook se miyam the thamibo wakhalon je change doroktra ba ai no ma ge ba honorable hojiki chief minister sina chief minister orapa matamda mayam ama nungai ba phongtoi khoisu nungai ba phongtoi ba
even although I belongs to Moirang Assembly constituency ki voter amu also as I live in Singzamai ko ai no mata khoi karim ta thokate ki thi deba oji irang thokpa matam da yaw ba mi na khara yaw da bane yaw de magi kendra ne haidana ko mayam amasu yawi mayam amasu yaw de yengo ngarang makta da nan nimit mangani shutdown to ba matam du da ima ibin mayam amana kwa kaithen bazar da Singzamai da adai Nambon da Moirang da mayam ama thoktana 24/7 se 24/7 se dum rotation da duty tanara thabak taweba kana gum bakharana nang horo dong mata gum ko akoi loi warabane ba senthok lambi amta leitrabane ba moina hena kano tawbudong na eta perform eta pham leramgani atigi pot eta yo leramgani chaitu paidani mai benjing masen moi masen bawda dum tawna ya akoi ki mot manada basi bo haizari ba ko khada di solidarity pise haibani da kanglup amana oigera amana bu oigera nungai tabagi di tamoyam nungai teba nahan si wangkai si kongba road sida irang chaung thoeba that was around 8:30 p.m. ai isa paulo bu chatleba angang nupa macha mamai sida colgate taiba mana engon da harak po wahi do ai thamoi kai geba moidi no ma khaktan eba thola ise no ma khaktan thola aga numitu da particular jaga dugi tawrim neba akoi di manipur gi tampa ki mafam jing ji chattana loina maksi huji tawri bane ba ko kamaina santi pura kadage na kamaina miyam gi nena taba punsi ma da lenga da ge habagi awakening oiba idea mayam ama miyam da piri ne ba si tawra di phagadra haidana mana numitu da haira kibodo thamoi siam kai ge ba then ai no ma moirang chalu raga halapato oinam da khame ba ai isana haeba ai Doordarshan news da leibani ai senior correspondent ai kat potoro haeba ko asumba pende ba mayam su lei pende haidana kai doroni miyam gi howni na kharsu tasen batare kharju khangja batare ko tagudabu khoina haningi di miyam gi issue ni am kana phongphong saraba mai chaba matam ni na mayam jingje kharaga di yeng thok yeng sin tawrega wangang babu orsu thabak tok thorok babu orsu amana amagi mabuk ning na na ba khona na ba lana longna na ba lana sakhin na ba ko adugum thabak tu di khoi masen tawning de ngara makta da ai losen jarage ba ko ekta tidim lambi si fajana chathare ba ko kwa ge thenji khitang jaga yorok paswai khara da ko nupi mayam ama matai da phammaga lepaga yeng le ba khoi mayam punamaki daita ne ba Cocomi khaktagi sunate ba amuko khaktagi sunate fox khaktagi sunate ba it is the responsibility of each and every akoi loina maki daito ogadam ne ba madu da koina song tho ka da ngang mai tharu je habne ti ni khemsan yum mai thara ga koi solution pangadro kasu phangoy ba ko koina pami bidi akoi gi kok tu ne ba kok tu na pangan pi je habne thauna pi je habne ba mi microphone masa pare laurim ne ba kam nuksi ge ngo ba adumaina koi khodi magna loina thoga tawdau sida kumai yeng budong ni yeng kongkai masu yawe habni da adudi phajade adum bajudi to honing de hosile riba phibam sida solution fangnana ba ikoi khodi mun hona mina ba mioi khare ka ki atadai na te sab mana ba lairi ba ikoi khodi ma ki oi ba sab mana ba iho khongjang jangsin duna sab sab solution prokna ba ikoi khodi mun hona ba tangai fadai ba duna yam noi pho yam fajaba fum thambiri ku roi ba siu ja keno da ke ojana ke suda laksage huju lairi ba phibam sida ngasai su mangda home minister na thamki wafum sing dum thambiri ki masigi matang na mahana ku gi 2029 fauda notice ta ku gi lairi ba militant sing si lotion by India Leingak ki aduga manipur Leingak ki su keno di pirep ni ha wafum sing pungdo ki ba aduga trong law gi thodok si NIA na yengshin kre su shoidana athuba da mahaki signary ba magi general basing fa fopagi pausuidan lagani heba phum sikju thamli makhata nga sage Cocomi gi da fi give response in dum thambius Jadi Home Minister na 2029 da pawda ko ke North East gi insurgent sing lo singani hai bse Home Minister na hai se ma sum repeat to boy wani ada maduda Bharat Sarkar na yengi ba miyeng do next slide sing lo sinda ba hona bada madur changi ba approach to ko North East ki ate lamju sin da kani haiba wani ada magi Paokhum je ama da Bharat Sarkar na si tor kani haiba gang to into e Manipur Sarkar na si to ni haiba dam te yog de ba Manipur Sarkar na Manipur gi irang sida lo sinda ba kari to ga da ge hab se ngasi bog da moi am ta hai de ba ada constitution na ma khoi da
irang si lotion na ba law and order maintenance tong na bagi maintain tong na power ps moi si karim ta khangjadre ba ada koi no ji dum assess to wada di sai pha do re kwa ji numi humni mari manga taru ni tara ni ngta ngai re sai si da manipur da kari la kha ge ba yeng se let's analyze ko matam do da en biren gi sarkar le rami it was there for almost sai ani mu phana ma le rami mai matam do da thudokpa slight improvement di khade le re adu mi si mina yam thoki irang ji hawra ka mi gi ahum 2023 da ahamba hawrku matam de mi ani hum de hen si de ba mi yam sigal ai si de du matung du de ge sigal apne ba aham nu mit even mi gi tarik mari da bu mi kya si ge ne du si am si de ba aham di mi hat pa se masi target oiram de ba mi tan thok ba tong na ai ji wa especially ko gi jo sing china amo gi lam gi issue de gi maru na lam ji da khoi mai dei leibe ya ro en tan thorok pane ba ko matong dei di saung rak tana ani yek kan taw re ada pia la khre pia la ki ba gi only good achievement hai bu masai gi nongoi surrender taw wa na taw na khoi gi mai dei gi volunteers de gi nongoi surrender taw hon khre ar ching gi lam da di ma do yam kan effective oina taw bo se u de ari ba ko ada haji chahi ahum pharaba matong khoi wa ba ya ba wa re laik tam ba da kai ba kya lai re laik se tam boy tam do boy iban ngarang hogi ba me gi tarik na handa gi april gi tarik tare tai na ngasi tarik kuntaruk sure numit kunni mukse lek le su ji school jing ama taw si hang de ba am ta tam de ba school je ama ta hang de ba adana education da solok pasina ai khoi gi horak liba future gi generation gi so wa kai bo ra ka do ni economy da anga ko phangna project se kai bo re ai ngasi mo tagi le industry to bunu pa am da ngi nang business to kamai to ge na koi su kha in industry department da le ram ni ai khang nei ba industry da ma ge industry ko ba asam han thare jam wa re na hai ba manipur industry to ri ba business to ri ba ama da he question hang ba da koi gi irang sina maram moi da na yam le business down se khre ri ba business down chala ga di in manipur gi economy se down chala ba ne ri ba business ma sa mayam jing sina pun chala ga economy se sa de ni ada hojik mayam na manipur praja sing na khali se ekoi hoi shu wa re ekoi ge hore be sa isu sing ki kari oi ga da ge se ma se uncertain oi re ba kari oi ga da ge se khang dre ba manipur gi future gi uncertainty laiba u se da manipur praja khori khuding mak yamna khorang khoshong na re lambi da hojik se rally ma tau se ha ba da masana hongna ruba laitana dum thole aikoi hong wa pami aikoi ge leba ke solution si pami se khudam na da trong law ge incident si da manipur sarkar na yengi ba mieng si kare yeng ge koi the highest investigation agency CBI natraga NIA da pigre mo khoi ma thau oi ra dom ne na da mai tong na so normal crime da mi khunggang da lekai da khanna ba chaina ba da mi sirba matam da police na investigation to bodu mong oi na oi ba whereas trong lawi ba da thole ba kano sidi entire process pura lan gi mong ne hari ba lan tor ko tar di lan ko than ba ta ni mina lan tor ga mina bom to kapa ga ikona sei pai ra ga mai to ko than la ga di sagi unequal oi re ri war do adana manipur gi miyam na justice to biyo Cocomi na trong law bi kano si justice to biyo re se justice ki meaning se kai ro da ma gi pihom thokpa Paokhum do phajana pibiyo ha bne re ba pihom thokpa Paokhum do di pi da na sagi NIA na thijala ne hai are na iru thijan sunu ada koi army ki central security force ki mateng lauraga hai ba mafam sing khun jing ra nangna ba khun jing chalaga combing operation togdri di kari gino search ki operation togdri di kari gino adagi lai ba khun jing du ki ning thog jing du da na koi sigi kanwa si information si piu na koi akhang mo sing du piu wa da mo interrogation tog da ne ba even hanadi collective fine tog bagi kena tog ba system si lei hai ba asage law da su ya ba entire village sida kari gumba hai de criminal nama ana law tra khotra legi bi tar ga di
नखोई पुथोरो हाइदना दमाई तौना तौबे अदु मगे अप्रोच ती अमता तौदबा जस्टिस से मखोइना कनो तौबा अदुगा अरोइबदा आइना हाइनिंगेदि हजिक लैरिबा सिचुएशन हजिक चथरिबा मौंग सिगी ट्रेन से यंगरगदि नेक्स्ट 5 years 10 years दसु मणिपुरी कन्फ्लिक्ट से सुबलोय लोय हरेबा लोय यदि लोयनबा थबक से सेंट्रल गवर्नमेंट ना तौफम थोपनी कुकिंग की कौरगा नखोई की छि याय यादे हाइबगी नेगोशिएशन की वफम जु यावदे आ था तरे निपान की मतुंगा मसागे कुकी की सु तोरिबो कांगबुदो वारी सारे करी गाने नेबसु खंगदे अदो करी फोल तानाबा कंक्लूजन दो तानाबा मखोइना हाइरिबदो पीबा याबना सिनी पीबा यादबना सिनी एदो वारी सादना लॉजिकल कंक्लूजन मा ओइननबा वाफम जे लोसनबो वासु यावदे अदना सु तोरिबो कांगबुदना मा था थागी पैसा फंगे मदो लीडर सिंह चाथो ई हाय मनी हाय अदो सोमदा एक्सटॉर्शन तौबा मैतैदा खंगदे अमदा खंगदे नागादा खंगदे नोमै काप लेपते अदुना मणिपुर की क्राइसिस से it has become nobody's responsibility मणिपुर सरकार ना सु मसिगे responsibility लौबुसु ngamde adagi kanona su central na su lौबुदे अखोइन ओनली आशा तौबे याबो हायबु मथंगी लाकदर इलेक्शन सिदा बीजेपी नतब पार्टी लागा बीजेपी नतब कनो बीजेपी की पार्टी लागा सेंटर ना जो डिसाइड तौरकदनी स्टेट बीजेपी की सरकार करीम तो वांगमोय करीम तो गमोय अदुना सोल्यूशन पुरप गमोय बीजेपी नतब मरिल लेबा मथौना लेबा हई सिंबा अदुगुंबा सरकार अमा लागादि सेंटर का थेंगनबो गंबा अदुगुंबा सरकार अमा लागादि सोल्यूशन से पुरकनबो होनगद्रा हजिक था 3 सुजले केमचान की सरकार से हजिके सोल्यूशन फंगनब कई तौरगे पीस कमिटी में सेमदना तौब वरी साबसे लेते पॉलिटिकल पार्टी सिंगदगे कनो तौबसु एडवाइस लबवा कंसल्टेशन तौबसु लेते एक्सपर्ट सिंग अमा हापतना सी कन्फ्लिक्ट से रेजोल्यूशन तौनबा थबक तौगे हाबसु लेते सेंटर दा मखोइना चलगा एखोइ सिमदे तौजरगे मसिदा ग्रीन सिग्नल पिबिरोन हाइजरुसु ngamde चलगा आज सेंटर के लेबा अमित शाह ना हाइरकवा अदे नरेंद्र मोदी ना हाइरकुर तारगा सुम लाकवा अदना मणिपुर के सियाम क्वाइदगी लाइबक थीब मतमनी मपु पांदाबा निंथौ पालिंगै मतमदनबु हेना फरब्रन खाली निंथौ पालिंगै दे आइ प्रजा सोपा यादेना पांबोम तिंगनी हरेबा हजिक लेरिबा सिंगसिदादि प्रायोरिटी है कइनो खंगद्रेबा व्हाट इज प्रायोरिटी प्रजा पामी से प्रायोरिटी से कहीं मणिपुर शांति हंजलपनेब मागे आ लंबी कोयलास थाबा अदु तौबा ब्लॉग वीडियो ऑफिस संगाबद नते हरिबा अद प्रायोरिटी दु मिसप्लेस तौरे हरिबा आगे युम मई चागा युम दो हाना मई चाको दो कन्नब होनददना आई आ थबा अतोपा म तौ लेगद्रा आई मरो पांगला आई उनसेना अदना हजिके लेरिबा सरकार से मणिपुर प्रजा ने हेना खंगे मखोइ से मतिक चादे मथौना लेदे अदना लेबाक ngakpasu haite haidana aikoi khangna leirabase asum aikoi sum yeng leibada adugi phiyomda leire aduna ni ase praja mayamna pendadana lambi da reli tholai ba kholai ba singse aikoi bodi mangja bodu lei education ki kari da ma da lei adubo praja mayamna tholai se mase penda basi hela ba puira ba ngasi ngarang de wana ta ba asigi leiba phiyom sum leiraga di काना की दमुक्त सोल्यूशन से पुरकदो अदना अना अपील तौजनिंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री वाई खेमचान मा मथौना खर लेबसु माली मबुसेनसु सेंगसु माली अदना माना खंगद्रगदि अखंग एडवाइस एक्सपर्ट सिंग मपानदे खंगदे मानिंगदे खंगदे एक्सपर्ट सिंग कौर तानबियो हरेबा थबक से तौबसी खोरे कोसेना तौन खजदों होना ngambay yaay ngamdaba yaay अदब हिस्ट्री ददी माना सिम तौरमी हेदो लेहोनी नतदना ngsaigi आईगी उखुल चले प्रजासु चलप यारनी अदना या पंगाई हाजिन बदुना दी कशु ओइरोय अदना माना हैत्रगदि अहिबगे एडवाइस तो लोबियो हैना आई अदमाई तौना आई हारग लोसिनजगे याम नोइजी हुजु लेरिबा इशू से लोसिन न होना मतमदा पार्लेबल लेंगाक सिन मतिंग तो थबक तौबा तंगाई फते अदुगा खोंजंग जंगसिन मतमनसु येंगलगा चप चाबा इखोगी टारगेट इखोगी पांदम मदु फंगबा ngamba अदुगुंबा खोंजंग सिंग जंगसिन वगे मतम मदु ओइराय बोफम सिंदुनी याम नोइजी ngasi ओजा सिंग सिल मतम सिंग काइथोपिदन ngasi कोकोमी की वहंग लेंगा की पावखुम हारेबा टॉपिक असिदा खनने न छ अबिबुदमा इना कदन सिन बिरिबो पाबुंग सरात अमदि ओजा नबकेश्वर अमदि ओजा सबुंग बीरेंद्र पुनोपु काइखुन बुसरी मियंग ताबिर पुनोपु इकोन खुरमजरी
Haksan Panatham Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Hazaba Yarabamadi, Seriam Changana, Specialty Kunhen Badana Laying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Laying Zari. Aduna, State Wangada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Lion Patapiyumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal East Lengsin Birau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 call to Birau. Northwest Window meaning Tabiriba, Mayam Punamakpu, Taram the Okchari, Hauzik, Mapalamgi Tabaki Pau Pijari, Ahan Bada, Atubagi Oina, Dubaigi, Warehouse Worker Gi Tabakauri, Hairi Batabak Asi, apply to bining ba Miyosina, presentable and good communication skill Labetanatana, Masagi Chahi, Kunmatui Dagina, Kuntrataret Paubada, Leba, Oibigadavani, Hairi Batabak Asigi, Pizariba Kudong Chabasing Adudi. Per day 12 hours duty hours oijagani, per week ta 6 days duty oijagani, 2 years work visa pizagani, loinana accommodation and transportation pizza batanatana, medical and insurance su pizagani, hairi bathabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi hauzagani, ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri, hairi bathabak asi apply to winning ba miyosingna, Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani. Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi hauzagani. Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi hauzagani. Ahum subada Behran Water Park ki female retail staff tara kauri. Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana Yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi hauzagani. Pamarol Gidamakta 7005273217 Natraga 9366230077 Natraga Aikogi Office Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road Nurse Singidamak Achoba opportunity ama Buduna Luxury Madudi Hauzik Malaysia na Indian Nurse Singi Oiba Kudong Chaba Pinabagidamak Midyang Changlakli Vase Nursing Loidaba Chahi Humdagi Tadana Experience Laidaba Miyoisingna Kudong Chaba Asi Lobiho Kudong Chaba Adudi Thagi Oiva Salary 1 lakh Overtime Incentive Free Accommodation Ticketing Amasung Long Term Visa Asina Chingba Kudong Chaba Sing Asi Fangbigani Akupamalo Gidamak Makada Pizza River 7005273217 Natraga 7005063196 Contact Tawiro Natraga Aikogi Office Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road Lengsen Birau